Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya nga minantay ko ng mga ibagam kanyak, Arlene. Bakit? Anya nga tanong mga lata iti hulugan aref, lakay. Adda nga minlako ti kumarek. Ay nawa, saan pa'y anabayadan ti washing machine? Ganso pa nga utang tabakay. Kasapulan tayo matlaang ti ref, lakay. Uwan ngam kasalungay no saan ta makabayan. Nakababain mo, ititigayim mo. Di makitang danak manen, tapno matulungan ka. No mga lata iti ref, manayunan ti bayadan ta iti binulan bakit? Kas nakunak itayan, kasapulan tayo ti ref. Nang runa pa'y ita tanabara ti panawan. No adda ref, o di saanen amasapul agumatang tayo iti ice di ta kaaruba. Kun mabalinen nga ag-purchase iti karning abasto. Kabailan ta nga ta bakit? Kabailan ta no pag tinulungan ta lakay. Saan mo't kit di adakkel ti ganan siya ti gayem ko. Sige, mga ka nga ron, tapno daw sa rin tayo. Anya ngay nga ron kat hulugan ti kabailan ta. Awan mo't ngaming kwarta, tapno maikas ko ma. Gimatang kayo mo gayam iti refiaw, idwe na nakaw. Hulugan day ta arif nanang. Inutang ni bakit ko iti gayem na. Di manayunan ti bayadan nyo iti binulan. Wala lang. Nung daduma kat masaya nga na. Yung manyangay kat hulugan laang mati kabailan may abayadan. Hulugan amin na gamit dito'y balay. Ay nawaw, saan mo't adakas no hulugan amin agamit yaw? Tinapatag kat mabayadan yaw. Tidakas kat ti mga laka iti hulugan agamit kat awan mo't namnamaam apagbayad mo. Sa bagay, adapuntuyaw na lang. No kada tayo adi nakabailan ti gumatang itikas ako nada, talaga ahulugan laeng tinamnamaan tayaw. Tauray kasano kat ininot amabayadan. Gimatang mananda ading mo idwin iti refda, Brenda anak kaw. Pugtuak nanang, hulugan man day ta. Wen, hulugan ka no. Inutang da iti gayem ni ipag mo. Kunak to kat, hulugan mo amin agamit da iji balay da. Kasjay ti mayat anak ko. Ay nawaw, anya ti mayat ijay nanang. Anya ti mayat iti gamit a hulugan kat utang mo laang dayjay. Na, nukas kada tayo asaan ang makaigam iti dakkel agatan, bagay tayo ti hulugan. Talaga laang kitdi asaan ama kuntinto day ta nga ipag Arlen. Isu agatang mat agatang iti gamit, nga uray no hulugan mat amen. Awan dakes na tabayadan damod. Jak ammo kada kayo nanang. Kanunungan nyo mat kinautangira day di amanugang yaw. Agraraman ang makapundar iti gamit, apuro hulugan mat. Agkape-kapay ipag. Saan akapiti gagarak, Arlen? Ay nawaw, awan mo't imbagak akapiti gagaram. Ununaan kan, ta mga no isumat ti pampanunutem. Di ka madanagan, sa anak mo't akasta. Kaya't kula ang makita ti review asang kaibaga ni nanang. Ah, Isu ka di day ta, ti hulugan a review nga ipanpanakkel ni nanang. unipag, iso day ta ti hulugan aref mi. Apay ka di. Kasla saglalakamot. Sakto laang ipag. Jay kabailan mi laang abayadan ti pinilik. Tanarigat ti makautang iti dakkel agatad. Saan mo gayam nga espesyal? Ngam no agsasao ni nanang. Ay na, kasla espesyal launay day ta aref. Anyat ko nam ipag. Hulugan mo lang ta washing machine kan sofayaw. Wen, amin amakit-kitam dito'y balay kat hulugan. Talaga ang mahilig iti hulugan. Ay nawaw.
Sublikon, ti binulod ko pala yung Arlene anak ko. Aywan, binulod yung gayam day taapala. Idi pa'y napalabas alawas asap sa pulon mi kan lakay ko, tatang. Nabayag nga ro di balay. Dandani nalipatak pa yung nga suble. Naimbaglangan at nalagip yun. Mala, sumra kayo pa'y taagkape kayo, tatang. Ay na, agyaman aklaunay anak ko. Uwan gaya, ni ipag mo Brenda ka de. Diyan nakita ka naggapo di ti balayo utay. Isungag pa iso, tatang. Kumusta ti pan nakilangan na kang kaita? Medyo mayat matlat, tatang. Apay nga amidyo. No agsasaok at madlaw ko akagura na, tatang. Agraman dagiti gamit mi dito'y balay ahulugan, kasla uyawin na. Di mo latan ni kaso anak ko. Apal na siguro kang ka. Ngamen, ure hulugan na kiti gamit yaw. Kit in-inot ang makapunpundar kayo kinlakay mo. Nakita kon ti ref nga ipanpanakkelyo, nanang. Ay nawaw, ipanpanakkel. Di kay man agin di nanang. Ti hulugan aref da Edwin nga ipanpanakkelyo Saglalakamot ti kasdi aref. Anya? Nakitak metla ang ti washing machine kan sofa da ahulugan. Kasla lokal mo, nanang. Tinapatag kat adda na ipundar da. Adda usaranda. Wala, ngam hulugan mo't amin. Pinaggigiddan da pa yun. Okay laang no pinaggigiddan da. Tinapatag kat bayadan da. Ay, no siya. Diyak kayat ti hulugan, nanang. Nakababain nga ta. Ay naanak ko, anya kumangay tinakababain iti hulugan agamit, kat bayadan damot. Tinakababain, kat no mga laka iti hulugan agamit, adi mo mat kabailan abayadan. Uray anya pa ibagbagayo, nanang. Sa anak ang mangala iti gamit a hulugan. Sa anak pulos. Kandinak ikumkumpara iti dayjay nga Arlen. Ta talaga ang mahilig dayjay iti hulugan. Makitang danak kan mari ising inton bigat lakay. Dandanimot gaya man ti Judy ti hulugan aref. Sofa kan washing machine tayo. Ay no, sino nga iti mga awir ka dagiti ubeng? Adamo ni tatang. Saan na busy ni tatang? Napagsaritaan min ti may papan iti day taaba naglakay. Umay ni tatang dito'y balay, ta iso ti mga awir ka dagiti ubing. Natakin ka tayo ta. Iso pa'y matitangdan ko apagbayad ta Tapno di ka mo ilaang madagsinan lakay. Alala, unay. Umanugot ka makitangdan ka. Hindi ka kumamarabyan unay. Depende ano anya ti ibaga ti gayim ko. Di ka madanagan, taaramidaklat ta ti responsibilidad ko dito'y balay. Nalpasan tatang, nakadigos akon, nakaluto ak pa yan. Agyaman aklaunay iti panangaw awiryo kadagiti ubing. Agawid ak nga rudan. Mangan kayo pa'y atatang, tapno day talaangan maturog ti aramiden yun no agahawid kayo. Wano, kaya't yun ti maturog dito'y balay. Pagturog ak kumangay. Adamat bakan ti asilid, tapno saan kay matla ang amabanog amagmag na. Ilepas mi ngamin ti kontrata mi inton bigat. May medmut lang, numaturog kayo pa lang dito, itatang. Awan mo't kid din titarakan nyo, masapol apakanin nyo. Sige malangay. Maturog ak nga rudan dito. Mala, tamangirwara kun iti ulis ganpungan nyo. Saanin amabalin nga ibabawi yo, tatang? Wala na. Rabi mo langan. Unak man da trabaho mi tama ng Brenda. Risdi mi ita. Anya ti gagaram. Nakaumay ka mat. Inyig ko lang ti basit anatang para kinanang. Hindi pa ngamin napalabas alawas asang kadamag na. Idi sumpay laang dita. Ayun gayam. Kumusta matan dagiti hulugan na gamit yaw? Saan pa ya fully paid mana? Medyo dakkel pa iti sana nabayaran. Ay nawaw. Marigatan kay lagayam. Saan mo it manang? Sakto lang. Di ka man. Madlaw mo't amarigatan kayong agbayad. No apay ngamin a pinalubusam ni bakit mo agumatang iti kakasta agamit. Isulang ngamin ti amumi awagas, tapno makaipundar kami, uray kasanaw, mana. Di mimot ngamin kabailan abayadan inkas. Ay kita amla ang aading ko. Amangan no day tapay ti pakailumluman nyo iti utang. Saan mo't siguro, mana? Aramidin mimot ti kabailan may, tapno makabayad kami. Di ka agsa o akasta. Tasaan tayo nga ammo no anya ti sumaro no ama pasamak. Bagbagam ngamin ni bakit mo
Tapno saan nga agbalin nga agraraman. Anya? Kalpasan ti mano atawan, makaangas tamatlaangan lakay. Un nga rod bakit? Nalagaan itirik na nauanan ti utang. Kun, adda na ipundar ta gamit. Epektive magayam ti diskartem bakit? Ay nawaw, siyak pa'y ti kunam lakay. Bakit? Anya nga tati sumaruno ahulugan ta. Naguray pa'y lakay. Ha? Apay nga aguray pa ilaan. Awan mo ti bayaran ta. Kompleton ti gamit dito'y balay. Iso nga aguray pa'y. Agin na nata pa'y lakay. Okay. No kastati ko nang bakit? Iso ti masuro. Si kamanan ti mangi plano. Tanalalaing ka mitisyak. Agasaman arle na nakaw. Ha? Apay ka dinanang. Kompleto magkaya mo ti gamit yaw. Dayta ti arapa at mi iti anak yun nanang. Iso anak gagat kami. Fully paid amin naun. Wala nang. Awanin ti utang mi. Amin agamit amakitkita yu dito'y balay kat fully paid. Iso abilibakan ka anak ka. Nalaing ka nga agplano para iti masakbayan ti pamilyam. Sakto lang nanang. Kasta ti kayat ko iti may sa manugang. Ay na, bisin yun sa laday tananang. Alam, agtugaw kayo kay di taagkape kayo pa'y. Ay saan, puno ti ibagbagak. Saan nga amin amanugang katkasken ka. Jay da duma, gastadura da. Iso akaasi dagiti asawa da. Nay, agasam manday ta amurang yo, Brenda. Naurnong nga rodan nanang. Ay nawaw, nasugat pa yun ta imam. No choice. Kapilitan ang mano-mano ti panaglaba. Tawan mo't washing machine. Kunak tungo nga minkan kanak ko. Mangala ka iti uray hulukan tapno adda usarum. Nangina mo lang ti interes da no hulugan nanang. O di kasaritam ni ipag mo Arlene. Nalaklakan samot ti interes ti gayom na. Mabainak nanang. Anya nga ron ti kayat mo. Agan anos kalatan aging gat-ingana. Di mo ibirok ti paglakaam. Makitan to nanang. Pagpanunutam ti imbaga kanak ko. Si kamo lang ti nakakaasi no di mo ibirok. Kitaom ni Arlene ita. Saan amarigatan ta nakaipundar da iti gamit da. Uray naggapo iti hulukan kat nabayadan dalat tamot. Ikumpara anak man ngaminan nanang. Pudno ti ibagbagak. No diyo kabailan ti gumatang iti cash. Mangala kayo iti hulugan. Ni bakit mo nga'y Edwin? Awan ni bakit ko manang Brenda. O napanan na. Apay ka day. Salud-sudak ko ma, no asino agayim na tinangalaan na kadagiti hulugan agamit yo. Ay nawaw. Apay mana. Apay dagiti hulugan na gamit may. Planok mo't ti mangala. Nay. Kunak man no di mo kaya ti hulugan mana. No choice. Isumatan ti amok apamuspusan tapno sa anak amabannog nga aglablaba. No rinogyam kumapay laiday. Dadda kumamutin na ipundaryo kin manong Glenn. Ada ngamin sa bali a planok ide, ngam saan mo't ang nagbaligi. Inuy-uyaw mo pa'y dagiti gamit mi ahulugan manang. Wan nga rod, bidot ko dayjay. Inuy-uyaw ko ti diskarte ni bakit mo. Ngam ita, isumot ti nagbaligi kada kami adwa. Adda pa'y bagasyo, tatang. Adapay basay anak ko. Ikan kayo iti gatang nyo, tatang. Ay nawa, saan anak ko? Nakababay making ka. Nakababain ka na kayo itasawam. Anya ko mati nakababain kat ama kayo mat. Di nakpakadanagan anak ko. No extra money yaw. Idulin yaw. Iti kasta, kat saan kayo ngagparikot no adda ti bayadan yaw. Awan mo ti babayadan mi, tatang. Kuryente langan Dagiti gamit yu ahulugan ngay. Awanin, tatang. Fully paid aminun. Aya, Wen, iso nga awatin nyo ti iyaw awat ko a kwarta.
Ay, nahagyaman ang nukasta anak ko. Ayun kayam, tapno saan kay amarigatan nga aglaba. Umay kayo laangan dito'y balay, ta i-washing machine tayo. Asino nga minon, jigayim mo nga aglaklako iti hulugan agamit, Arlene ading ko? Ni Marie Cora manang Brenda, apay ka di. Idamag mo man no ada washing machine? No kasta, mga lakamot iti hulugan agamit manang. Wen, awan pa'y ngamin kwarta. Jak kabaalan ti gumatang, iso nga ipadas kumanmat ti hulugan. Anya abranti kayat yo. Kumporme no anya ti adda. Jay kumadakkel, tapno mabalin nga ilabak dagiti ulas me. Mabiit lang nga rod taawagak. I-refer ka, tapno ikan na ka iti discount. Itad kung tumot lang ang tinumber na, tada kayon ti ang sarita. Alaman nga rod, agyaman naklaunay Nangyagak iti prutas, Brenda, para kadagiti apukaw. Ay nawaw, naggapuan ti prutas, nanang. Inted ni Uncle mo selso. Ay na, agyaman ananang. Ay gayam, nakasaritam ka din ni ipag mo Arline. Nalpasan, nanang. Kahit nangalak ka nga rodan iti washing machine. Wen, basit lang ang gayam ti interes ti gayam ni ipag. Ay ka nasaya at anak ko. Tapno saan ka amanginaan unay. Wen, nanang, iso na lang ata binulan meten nga adabay bayadak. Kasta talaga. Day talaang mati amok apamuspusan. Tapno ininot ang makapundar kayo iti gamit yaw. Wen, nanang. No idi kumapaya kasta ti inaramid mo. Amangan no nakapundar kayo meten kan lakay mo. Kamalik nga roday jay, nanang. Ti kinauyaw ko timpang pangrunak. Anya ngay ita, siyak ti awan na ipundar na. Tinapatag at nagadalam day ta na pasamak anak ko. Wen, nanang, okay la ang gayam ti hulugan agamit. Tinapatag kat amo tayo abayadan. Ay nawaw! Di tayo kumauyawan wenno katawaan ti diskarte ti pada tayo a tao no kasano damet ti agurnong wenno makagatang iti kagawaan da. Taamangan no dumtang tu ti aldaw kat maipada tayon tumat iti inuy-uyaw kan kinat katawaan tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.